ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita pada malam ini untuk kita sama-sama meneruskan lagi dalam sesi ceramah kita Sains dan Al-Quran, yang mana pada malam ini kita akan membicarakan pula tentang satu cabang ilmu sains yang mungkin lebih diminati oleh kaum Adam daripada kaum Hawa, iaitu ilmu fizik. Mengapa sebabnya tak dapat dipastikan lah. Ini perbezaan manusia. Tapi kita akan kaji sedikit kerana ilmu fizik itu luas. Kita takkan cover semua aspek dalam ilmu fizik, tapi apa yang kita akan sentuh pada malam ini adalah satu aspek yang ada kaitannya dengan ceramah yang lepas, astronomi, iaitu tentang gravity. Tarikan gravity, the force of gravity. Kerana force of gravity inilah yang mana menyebabkan pergerakan segala jisim-jisim di angkasa lepas sana tanpa berlangkah sama sendiri ataupun ada yang berlangkah sama sendiri. Inilah sebab dia, the force of gravity. Jadi kita akan insya-Allah membincangkan pada malam ini tentang tarikan gravity ini. Baik, insya-Allah kita akan mulakan dengan ayat yang pertama. Di mana seperti biasa kita mulakan dengan ayat Al-Quran dahulu. Kita mengambil berkat daripada Al-Quran, kemudian kita lihat tafsiran ayat tersebut daripada pandangan para ulama dan juga daripada sudut sains kontemporari sekarang. Baik, saya mulakan dengan satu ayat dalam surah Yasin yang biasa kita baca pada setiap minggu, setiap hari Jumaat atau setiap malam Jumaat ataupun pada malam majlis yang tertentu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Yang mana maksudnya tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar. Tidak mungkin bagi matahari mendapatkan bulan. Mendapatkan bulan maksudnya kejar dia punya takwim dia. Itu cerita lagi panjang lah, tapi yang penting takwim matahari, takwim syamsi adalah lebih panjang daripada takwim qamari. Dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Walal lailu sabiqun nahar, nor does the night outstrip the day. This is in English translation. It is not for the sun to overtake the moon, nor does the night outstrip the day. Tapi yang nak dibicarakan pada malam ini adalah pada akhir ayat ini, wa kullu fi falakin yasbahun, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. They all float each in their orbit. So dia ini siapa? Masing-masing ni siapa? Semua yang benda-benda yang bergerak di atas ni, di angkasa lepas ni, semua bergerak dalam orbit dia. Matahari, bulan, bintang, asteroid, dan segala benda-benda, jisim-jisim cakrawala, all the celestial objects yang telah kita lihat pada 2 minggu yang lepas apabila kita bicarakan tentang topik astronomi ini, semuanya bergerak pada peredarannya. Wa kullun fi falakin yasbahun. Kullun di sini dalam bentuk nakirah, indefinite noun. Dalam bahasa Arab bila ada indefinite noun ataupun nakirah, dia menunjukkan umum semua, berangkumi semua. There is no exception, including everything. So itu yang indefinite noun, kullun. Setiap sesuatu beredar pada orbitnya. Baik, kemudian dalam ayat yang lain juga, dalam surah Al-Anbiya ayat 33, lebih kurang sama ayatnya. Allah SWT berfirman, wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar. Allah, dan dialah Allah yang telah menciptakan malam dan siang.
Khalaqal laila wan nahar. Siapa cipta malam dan siang? Allah. Macam mana Allah SWT cipta malam dan siang? Kerana bumi ini berputar. Tidak ada mana makhluk yang boleh berhentikan bumi daripada berputar. Tidak ada makhluk yang boleh start bumi ini berputar kalau dah stop. Kullun fi falaki yasbahun, each in an orbit floating. Masing-masing dari keduanya, iaitu bulan dan matahari ini beredar dalam garis edarnya. Dan sekali lagi, again Allah SWT stress here, tekan di sini bahawasanya bulan, matahari dan semua cakrawala yang lain ni semua, benda-benda lain ni semua bergerak pada orbitnya. Jadi pergerakan orbit di sini Allah SWT sebut float. Yasbahun, maksud yasbahun dalam bahasa Arab berenang. Itu ertinya. Macam mana benda-benda ni macam boleh berenang, ataupun terapung. Berenang tu terapung lah. Kalau tenggelam tu submerge. Float maknanya dia macam terapung gitu. Bagaimana terapung? Macam mana dia boleh tertarik dan dia bergerak ini? Apakah tarikan dikatakan gravity ini yang menyebabkan dia bergerak? Ini tidak dibahaskan oleh para ulama dahulu kerana mereka tidak mencerita, tidak ilmu ulama dahulu tidak sampai pada tahap ilmu fizik sekarang. Tapi sekarang alhamdulillah ilmu fizik dah kita sampai tahap yang tinggi, maka kita mintalah pakar kita pada malam ini, Encik Emril, supaya dapat menerangkan tentang apakah itu gravity, bagaimana dia boleh bergerak, kenapa dia tak berlanggar, kenapa bumi ni tak jatuh, kenapa bulan ni kita nampak besar atas tak jatuh atas bumi, kenapa matahari kita nampak besar tak jatuh atas bumi. Ni apakah sebab dia? Silakan Encik Emril. Sebenarnya saya ni bukan pakar lah, kan saya ni anak murid juga. Tapi ada bidang fizik yang saya telah belajar dan mungkin saya dapat sharekan lah. Okay, to recap from the last lecture on astronomy. So this is our solar system. Okay, ini matahari, the sun, and the various planets sebagai apa Ustaz Firdaus terangkan tadi, they all float. Okay, all the planets float around, they go in circular orbit around the sun. So there's a few other planets, among them is Earth and Jupiter, Saturn, and a few others. Okay, within the Earth itself, okay, the Earth orbits around the sun, and then and there's actually the moon orbiting circulating around the Earth itself. Okay, so before I talk about like the orbital motion, let's look at something which we can see from day to day, right? So other than like the moon circulating the Earth, one simple daily example is if you have a string and you tie a ball and then you circulate around. For instance, which I just do, which I did this morning, this evening. So this is actually an example of orbital motion, which is similar to the movement of the Earth and the Moon around. And another example is actually a car. Okay, you see a car going around. There's also another example of circular and orbital motion. So for example, which I showed just now, right? This motion. So what keeps the motion? What keeps orbital motion? For that example, is actually the string, correct? The presence of the string enables the object to go around in circles. So we just keep that in mind first, right? Okay, so then I bring in another example. Okay, one of the famous physicists which came out with all the major equations which you have today is Newton. So Newton has three basic laws. Okay, the first one says every object persists in a state of rest or uniform motion in a straight line unless it is compelled to change that state by forces impressed on it. Sounds very complicated, but what it means is that any object, if it's in a state of rest, means there's no force acting on it. If an object is moving at a constant speed in a straight line, there's no force acting on it. But if you notice, for the motion of the Earth or the motion of anything going in orbital, it is not going in a straight line, right? Even though the speed is the same, it's not going in a straight line. So there must be a certain force acting on it.
Second law, force is equal to mass times acceleration. Okay, just keep that in mind. It's not important. But the third law, which might come in, which will appear quite interesting later on, is for every action there's an equal opposite reaction. So I just highlight to you these are 3 laws of Newton which describe all the motion. So back to the orbital motion of what I demonstrated. So this was me, and this is the string, and this is the ball going around in circles. So what actually happens is there's actually a force which is directed towards the center of the circle, and this force is called the centripetal force. The object actually has a path of inertia going in the tangential manner, so the combination of these 2 forces creates the orbital motion. And so like I said, everything going in orbit is not going in a straight line, so there has to be a force directed somewhere. There has to be a force acted on it. If not, the body will not go in orbital motion. And another thing is, there's a force acting towards the center, and the body reacts, because remember Newton's third law, it says for every action there's an equal opposite reaction. It's like you press something, you push something, the wall will actually push it back, correct? So there's actually a force pushing upwards. So this is actually an example of an orbital motion as well. So instead of a mass, we have a bucket of water. So if you were to swing a bucket of water in this manner, will the water spill out? It will not, right? Because the reason behind it is because there's a force acting this way, and Newton mentioned there's a force for every action, there's an equal opposite reaction. So there's actually another force acting in the other manner. So for balances of force, there will always be 2 forces acting. This is animation. Okay, you notice when you go around a bend, so when a cup corner, you actually feel a force pushing outwards, correct? So this is actually the same manner, because when you go in a corner, there is a force to keep the motion going in a circle. There's a force acting towards the center. At the same time, your body reacts there's a force acting outwards. That's why kalau kita corner, let's say I turn to the left very hard, you get pushed to the right, correct? So it appears that every force, for balancing of force, for people who do physics in school, there's always a balance of force going in the opposite manner. Ustaz, there's a verse in the Quran that says that Allah. Okay. Interesting this thing. Perkara ni, kalau dapat kita gosok satu slide ke belakang. Sebelum ni. Kita ada ni apa nama? Centrifugal force dan centripetal force lah. Yang centripetal force tu maknanya tarik ke tengah. Centripetal force tarik ke tengah. Centrifugal force tolak keluar. Dalam arti kata lain, kalau betul kan saya, kalau correct if I'm wrong ni. Maknanya centripetal force ni, benda tersebut kalau tidak ada centrifugal force yang tolak keluar, dia akan tertarik masuk ke dalam terus. Betul. Jadi maknanya centrifugal force tu yang menahan dia daripada jatuh. Katakan kalau di tengah-tengah tersebut adalah matahari, dan yang hitam tersebut adalah bumi, dan bumi itu berpusing keliling matahari, ataupun tengah-tengah itu adalah bumi dan yang hitam tersebut adalah bulan, dan bulan itu berpusing di keliling bumi tersebut. Kalau tidak ada centrifugal force, maka bumi tersebut akan jatuh. Bulan tersebut akan jatuh ke bumi. Pasal kita nampak besar tu tak jatuh, kenapa? Sebab ada force, nama centrifugal force yang tolak dia ke atas. Betul betul. Saya memandai je. Saya agak-agak. Tak, memang betul. Okay, jadi what I'm trying to bring across here is, for this object to go in this circular manner, in this orbital manner, there has to be a centripetal force. There has to be a force going outwards, and then there's a motion going this way. Only a combination of forces will result in the orbital motion. This is using the example of the ball or the weight on the string. Okay?
Jadi maksudnya apa yang saya nak tergambar fikiran saya ini, bila gambar macam ni tergambar pada fikiran saya sebuah tiang. Sebab tiang tersebut, tiang kita lihat macam bangunan ni, tiang-tiang yang support bumbung ini, bumbung ni tak jatuh kerana tiang tu menahan dia. Kalau tanpa tiang, bumbung jatuh. Jadi berat tiang tersebut, berat bumbung tersebut support dengan tiang. Jadi kalau berat tu sama, dia tak runtuh lah. Kalau makin berat bumbung daripada kuat tiang, robohlah dia. Maknanya kalau centripetal force lebih daripada centrifugal force, jatuhlah benda tersebut. Ataupun kalau centrifugal force tu lebih daripada centripetal force, terbanglah dia. Ini teringat saya kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat ini mukjizat Al-Quran. 1400 tahun yang lepas, Allah SWT telah memberi gambaran, give you a picture tentang force ni, centripetal and centrifugal force. Di mana ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd. Dalam surah Ar-Ra'd pada juzuk yang ke akhir 13. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, atau 14 lah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah is the one who raised the heavens without any pillars that you can see. Allah SWT yang mengangkat langit ini, langit-langit tujuh petala langit ini, tanpa ada tiang yang kamu nampak. Persoalan di sini, ada tiang ke tak ada tiang? Sebab Allah SWT sebut sini, tanpa ada tiang yang kamu nampak. Kalau perkataan yang kamu nampak tu tak ada, saya cuma katakanlah ayat tu bighairi amad, Allah mengangkat langit tanpa ada tiang. Itu sudah pasti, tak ada tiang. Tapi di sini ada ayat selepas ni ada perkataan tarawnaha, yang mana tiang tersebut kamu tak nampak. Kata para ulama dahulu, ni tafsiran ulama dahulu lah, dia kata langit ni memang ada tiang. Sebab ayat ni dah sebut, ayat Al-Quran dah sebut langit dan tiang. Cuma tiang ni kita tak nampak. Mulalah dia punya imagination kan. Ada setengah ulama kata tak ada, tiang ni sebenarnya dibuat daripada batu zamrud warna hijau yang daripada bukit yang belakang sana sampai atas kita tak nampak. Ada yang kata jauh kat sana tak nampak, kalau kita jalan-jalan mungkin kita akan nampak tiang. Macam-macam lah tafsiran dia. Tapi kita lihat Allah gunakan metafor, permisalan, bahawasanya centrifugal force yang menolak, yang menahan batu tersebut daripada jatuh ke tengah kepada orang ini, jadi katakan centrifugal force ini adalah tiang yang juga sama, yang menahan bumi, menahan bulan dari jatuh ke bumi, yang menahan bumi dari jatuh ke matahari. Allah dah sebut dalam Al-Quran. Tinggal nak kaji saja, tinggal nak lihat dan baca saja dan fahami saja. Menunjukkan apa? Menunjukkan Al-Quran ini tidak dicipta oleh manusia. Kalau Al-Quran dicipta manusia, macam mana katakanlah Rasulullah SAW tulis Al-Quran, katakanlah seperti mana mereka dakwah, macam mana dia tahu ni centrifugal force? Tak ada ilmu, tak ada pada manusia zaman tersebut. Dah disebut oleh Al-Quran. Jadi itulah tentang, mungkin Cik Andrew boleh elaborate further. What is centrifugal force? Dia mungkin, jadi apa yang Ustaz cakap ni, centripetal force, all yang forces yang saya sebutkan tadi, ibaratkan apa? Pilar, tiang yang kita tidak boleh nampak. Okay, so sebagai sebab yang saya sebutkan tadi, like how I explained just now. So in a circular motion, this is actually the schematic, or this is actually the view of the ball being rotated around the center as its orbital center. So there's a force acting, the centripetal force acting, and then there's a velocity going in tangential manner. So if we cut the string, macam mainan ni tadi, kalau kita potong stringnya, if you were to cut the string, what will happen to the ball? It will actually fly out, correct? So imagine that we don't have all these forces. It will not go in orbital motion. Everything will go fly off in every other direction. Okay, so for Earth
for moon, we don't have a string. Okay, we don't have a string attaching the earth to the sun. There's no string attaching the moon to the earth. So what actually is the gravitational force. And I think everybody has kind of heard. Newton is the one who as the first one to discover. After the apple falling onto his head, he realized that everything is attracted to one another. So the phenomenon down here is, whenever there are two bodies, there will be a force of attraction between the two. And how he simplified the equation is, the force is variable of the two masses divided by the square of r, which is actually the distance between the two bodies. So this, okay, for those people who are students that are doing physics, okay, these are equations which you will be very familiar with, especially when you deal with gravitational forces. So the law of universal gravitation, I'm not going to go through very detailed, too much equation. We get very confused. But most importantly is, there are two masses acting, and what is the variable is actually the distance between the two masses. So in the example of the earth and the moon, so it is the force attracting the moon towards the earth, at least the centripetal force, is the multiplication of the earth's mass, the moon, and then divided by the r squared. And r is actually the distance between the two objects. So essentially what they're saying is, you have two big objects, there's a natural tendency for both of them to attract each other. So the bigger the mass, the greater the force. Just like looking at this equation. If this value is big, then the force is bigger. If r, the distance is very far, then the force is not so great. So this is all physics and mathematics, which if you start doing, you will understand. So how did it all bring about? So centripetal force in the form of gravitational force are important, are needed, okay, to keep the motion of the moon around the earth and the earth around the sun. And also, not only that, but also the movement of all the other planets. So in other words, for this solar system to maintain in this form, all these forces have to act in harmony and have to balance each other. So these are other examples of how gravitational force, macam high tide, low tide, these are also because the gravitational force attracting the moon, from the moon to the earth, affecting all the tides. So you can imagine that, let's say if the gravitational force is taken away, or gravitational is being affected, the tides will be affected, the movement of the sun, the movement of the earth will be affected, and you can expect there will be a lot of disasters when all these forces are affected. Maybe I pass over to Ustaz. Okey, sebelum saya baca ni, kalau kita hembuskan sikit, interesting, saya suka hembuskan Ustaz. Okay, boleh. Kalau lihat pada ini, gravitational forces affecting tides. Jadi air pasang, air surut ini yang kita lihat ini bukan kerana ada ketam besar tengah laut. Yang dipercayai oleh orang Melayu dahulu lah. Ketam besar ni kalau keluar, ketam besar. Besar lah, tak tahu berapa besar, tapi besar lah. Besar ni, dia kalau keluar daripada lubuk dia, air masuk dalam lubuk kan, jadi air surut. Dia kalau masuk balik dengan lubuk dia, displace water, air pasang. Ada orang nampak ketam tak? Tak tahu lah, dia cakap besar. Sebab laut tu besar mesti lah. Wallah lah besar. Macam bumi atas tanduk. Yalah, lembu kan. Lembu mana tak tahulah. Jadi dia kata gravitational forces ni affecting tides. Ni kajian sains lah. Tak cerita pasal ketam lagi lah. Kalau kita nak buat ni, sebab apa saya buat ni? Sebab saya teringat baru-baru ini, minggu lepas, bahagian kaji cuaca, Meteorological Department, dia keluarkan warning. Dia kata kawasan sebelah timur ni, kawasan sebelah kita ni lah, mungkin dalam minggu ni banjir. Sebab hujan lebat kan. Hujan lebat satu hal, tapi kenapa dikatakan lebih banjir, boleh banjir? Kerana sekarang ini musim, kita katakan high tides. Kenapa? Sebab kalau kita keluar, kita lihat bulan tu kecil, bulan sabit kan. Bila bulan sabit, kedudukan bulan tu dengan matahari tu hampir selari. Dia
Mana meja pointer ni? Bulan kat sini. Jadi tarikan graviti matahari dan juga bulan tu combine forces kuat sangat sehingga air tu boleh naik tinggi. Dia tarik air. Dia tarik air tinggi. Bila tarik air tinggi, bila hujan turun daripada bawah, itu dikatakan banjir. Kawasan yang rendah lah. Pasal itu kaji cuaca cakap balik. Tapi Alhamdulillah tak banjir-banjir. Panas belaka. Nak bantu supaya orang Kimpin dan raya. Okey. Jadi dalam Al-Quran Allah SWT disebut tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam macam mana keadaan banjir dia, bukan setakat air turun daripada langit saja, tapi juga air keluar daripada tanah. Macam mana air keluar daripada tanah? Yalah, Allah SWT berkuasa lah nak keluarkan daripada apa benda bawah tanah ni, keluarlah. Tapi kita lihat air boleh terangkat daripada tanah ini kerana tarikan gravity. Kalau tarik maka jadilah dia banjir atau air keluar dari tanah. Bahkan kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan sekalian nak tengok timbang ringan, timbanglah waktu air pasang. Confirm ringan. Pergi bulan tu ringan juga. Mungkin nak pergi bulan jauh sangatlah. Jauh. Jangan mimpilah. Dalam mimpi boleh. Tapi kalau nak ringan, saya rasa boleh. Tapi tak banyak lah, 0.2 kilogram ke 0.1 kilogram ke. Jadi jugalah Hayat aku dah slim. Jadi apa ni? Itu dah. Jadi balik pada Al-Quran tadi, Allah SWT tadi sambung tentang firman Allah SWT dalam ayat surah Fatir, surah Muluk ini. Allah SWT berfirman, Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Who has created? Allah who's one who has created the 7 heavens, one above the other. Macam cik lapis, one above the other. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu sekali-kali tidak dapat melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah. Ini Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, sesuatu yang tidak seimbang. Semuanya seimbang. Allah SWT cipta semua ini seimbang. Okay? No fault in the creations of the most beneficent. Farji'il basara hal tara min futur. Kembalikan pandangan kamu. Look again. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Can you see any rifts? Any fault in the creation of Allah? You cannot. Jadi lihat, Allah SWT cipta semua seimbang. Bagaimana susunan planet tersebut, mereka bergerak tak berlanggar sama sendiri, bagi bumi ni bergerak tak berlanggar sama sendiri. Ini semua Allah cipta seimbang. Kita, para saintis mungkin boleh kaji lah, kenapa dia bergerak gitu, tarikan gravity, mungkin boleh buat equation dia. Tapi kenapa diletakkan demikian? Mungkin ada lain bisnis lah, kita tak tahu lah. Kita tak tahu. Ilmu manusia terhad. Jadi jangan bangga dengan ilmu yang terhad, yang ajud. Perlu terus kaji. Jadi tidak ada rift, tidak ada benda yang tidak seimbang. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi dalam surah Fatir, Inna Allah yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya tidak lenyap. Allah grabs the heavens and the earth lest they move away from their place. Lihat, semua Allah letakkan tepat di this is your orbit, move. Tapi kalau angkat tarikan tersebut, the gravity tersebut, apa jadi? Wala in zalata. Dan sungguhnya jika keduanya akan lenyap, kalau bumi dan juga langit ini lenyap, maknanya force of gravity Allah SWT angkat. Walaizalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. In amsakahuma, tidak ada sesiapa yang boleh pegang. In tu masih in nafiah dalam bahasa Arab lah. In menafikan. Tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain daripada Allah. This is Allah tunjukkan kebesaran Allah, keagungan Allah. If they were to move away from their places, there's no one that could grasp after him. Tak ada orang boleh tahan. Jadi gravity ni yang menahan bumi, matahari daripada berterbangan ke sana kemari. Tapi kalau Allah angkat tarikan ini, Allah angkat tiang tersebut,
tiangnya Allah angkat, jatuhlah. Maka jatuhlah apa yang ada kat langit kepada bumi, kepada hari kiamat nanti. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Pengampun. Allah SWT datangkan ayat sini Maha Penyantun, haliman, maksudnya di sini penyantun rasa sayang, belas kasihan, itu penyantun kepada hamba-hambanya. Pasal Allah cipta ni semua cantik, in harmonious motion. Ghafura, Allah juga Maha Pengampun, of forgiving, most forgiving. Kenapa? Sebab ingatkan kita, lihat Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Penyantun, sayang kepada kamu, tapi kamu wahai manusia tergamak melakukan maksiat kepada Allah. Kamu manusia tergamak untuk melanggar perintah Allah. Allah dah beri nikmat, kamu langgar perintah Allah. Kamu tak syukur pada Allah. Tapi lihat, Allah masih lagi Ghafur, Allah Maha Pengampun. Jadi kembali kepada Allah sebelum nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini balik pada tadi tentang gravity tersebut. Kita lihat seterusnya tentang gravity lagi, yang menahan benda-benda ni semua berterbangan. Gravity ini juga menahan kita daripada terbang keluar. Kalau tak ada gravity, kita semua terapung. Macam dalam space kan, orang terapung, kita pun terapung. Kita terapung tu macam masalah lah. Tidur sekejap kat sini, bangun tidur, dekat bawah tangga. Pasal terapung, layar. Tapi Allah SWT tahan kita melekat atas muka bumi ini. Dan Allah SWT cabar. Dalam surah Fatir, Allah SWT bercabar. Bukan surah Rahman, surah Fatir. Surah Rahman, bukan surah Fatir. Salah tu. Surah Rahman ayat 33, Allah SWT berfirman, Ya ma'syaral jinni wal insi, wahai manusia dan jin, wahai jin dan manusia, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Kalau kamu sanggup menebus, melintasi penjuru langit dan bumi, if you have power to pass beyond the zones of the heavens and the earth, then pass them. Pergi, lintasilah. Allah cabar. Nak pergi, nak terbang, nak escape from this earth, pergi. Boleh. Allah beri izin. Tapi dengan syarat. La tanfuzuna illa bisultan. Kamu tak boleh lepas, tak boleh tembusnya kecuali dengan sultan. Ini bukan sultan raja. Sultan di sini maksudnya kekuatan. Kekuatan ataupun dengan sesuatu yang boleh membantu kamu, external help. You will never able to pass them all the 7 heavens, go to the universe up there, except with authority from Allah. Maknanya dengan keizinan Allah, dengan kekuatan. Itu maksudnya sultan. Jadi apakah ni sultan ni? Apakah kekuatan ini? Mungkin Cik Amri boleh terangkan lebih lanjut. Mungkin rocket power, Ustaz. Okay, I think yes. Okay, we have seen how in the 70s, 70-an tu, rocket naik ke bulan, moon. 60s. From the 60s, from the technology which we have developed, only the development of rocket technology, which gives us the power to actually overcome the gravitational pull. Can we actually start exploring the moon, go out into outer space? So I think, like the example of the space shuttle taking off, the reason why it can take off is because of the rockets which generate enough power to actually overcome. That's what was stated in the Quran. So if we look at it from physics, or we look at it from actually back to the Newton equation, or back to the equations I mentioned just now, the gravitational equation. Okay, so we know that, so this is the moon, sorry, this is the earth, and this is the you and the rocket, and you want to take off, right? So for you to take off, there's a force which actually attracts you to the earth. In fact, the force is so strong, it keeps the moon in orbit. So imagine how much force you need. So we do calculations, okay? So when you start doing calculations, when there's a force
is attracting the body towards the earth. So there's actually energy, gravitational energy attracting you, right? So for you to overcome it, the energy must be either equal or greater, correct? So for you to move out, okay, there are some students here kan, ada murid apa JC ke secondary school, anything which moves, what kind of energy is that? Kinetic, correct, Osman. Okay, so for this thing to move, this must possess what kind of energy? Kinetic energy, correct? So when you start doing a lot of physics equations, normally you equate both of them. Okay, for you to overcome the gravitational energy, then the kinetic energy must be equivalent. So actually I didn't add down here, but what down here, how the equation is all simplified is kinetic energy must be equivalent to the gravitational energy, correct? So half mv square is the kinetic energy, and GMMR actually derived from just now the gravitational force. You see, this is actually the energy required to overcome. So this is the energy attracting you back. So hence you must have this energy before you can actually go out. So you resolve. Physics is also like maths. When you do the equation, then you need to start moving. And that's why you start learning maths, correct? No? Maybe some of the students realize, so now you know why you learn maths. Why you do all these equations, why you move from left to right, multiplication become division. So because you need to solve physics problem which you see I am not saying the NASA scientists just do this equation. They do a lot more. But to simplify, escape velocity, you resolve everything, you do whatever you do in maths, you get this equation, and then so where this is gravitational constant, mass of planet, R is actually the circumference of planet. So that's not important, but what is important is the velocity is actually 11,100 meters per second. That is like 40,200 kilometers an hour. Road limit berapa? Speed limit berapa? 90, right? So you know how you can imagine how fast you need to go, and this is actually 30 times the speed of sound. Okay, so that's why the rocket for astronauts, they need to be very fit before you can, because the amount of G forces you feel is very high. Okay, I don't know whether you have heard this, but I think it was kind of like briefly covered. Is that kemarin astronomy briefly covered? The black hole. So the black hole essentially was the sun, right? Well, actually a star which collapsed. So actually what it is actually a dance of gravitational force. Okay, so it is actually very small and it's very dense. So Ustaz, you mind going back? Previous one. Saya pun nak ghostkan juga. Okay. Okay, correct. So you go back to this escape velocity, So this is physics, a bit of physics, Makcik-makcik maaf. Okay, so black hole ni diibaratkan macam planet. Jadi the mass down here, tapi the density, that means the mass is very high. So the mass down here is very big, a lot bigger than planet Earth, But it is also very small. So our value down here is very small. This is big, this is small. So from mass, so can you guess the escape velocity? Is it higher or lower? Higher, correct or not? Right? Higher. So that means the escape velocity is very high. Very high. I don't know the calculation, but okay. Can anyone tell me the speed of light? 3 times 10 power of 8 meter per second. Correct. Okay. Betul. Betul. Okay, that's correct. Okay. So, but for the black hole, this value is actually if you were to calculate, okay, not that anyone measured the mass of black hole, but it's actually far greater than the speed of light. So why is it called a black hole? Because everything gets sucked in. The black hole is a gravitational pull where everything gets sucked in. Planet, sun, everything gets sucked in, even light. That is why it is dark, black. This is what I read. I'm not an astronomist, but that is the rationale why it's called a black hole.
One of the reasons. And this example is actually apparently they look for big telescope. One of the sun actually got sucked into the black hole. Jadi if a black hole were to occur near our solar system, the sun, the planets semua get sucked in lah. Itu tak tahulah. Seperti biasa, gustan sikit. Lagi gustan. Lagi gustan satu lagi. Tadi tempat yang Cik Emre suka pergi, saya pun suka pergi tempat sini juga. Sebab nampak macam scary gitu kan, all the square root, the benji dia. Cuma ni saya, yalah, ini kira equation lah. Saya tertarik dengan yang kat bawah tu, nombor yang besar tu, 40,200 km satu jam untuk kita keluar daripada bumi ini. Speed yang sangat laju. Kalau terbang yang paling laju pun saya rasa tak selaju itu. Apa terbang paling laju? Tak, Mach 3. Mach 3 lah agaknya, dalam mungkin 3,000-4,000 km satu jam. Tapi ni 40,200 km satu jam. Dan satu saat dia jalan 11 km. Maksudnya kalau daripada Kampung Siglap ni nak pergi Changi Airport tu lebih kurang berapa kilometer je, tak jauh lah. Okey lah, Changi Airport sampai ke Raffles Place ke apa kat sana lah, Jambatan Jamil Syis, mungkin 11 km. Satu saat dia sampai. Besarnya laju. Lajunya tu kan menyebabkan, kata Cik Emre tadi, dia punya tekanan G forces dia kuat. Itu yang saya teringat baru-baru ni Malaysia keluar akhbar nak hantar astronaut tumpang kapal terbang, tumpang roket Soviet lah, bukan Malaysia buat sendiri, tapi tumpang Sovietnya roket naik atas. Dia dipilih 4 orang, dan antara test yang dia buat untuk dia tapis 4 orang ni betul-betul layak nak pergi naik atas tersebut, antaranya adalah dia itu subject to a test yang mana dia berpusing. Saya tadi centimeter force, dia pusing begitu laju, dia duduk dalam macam kita main dekat merry-go-round ke apa kan. Merry-go-round pening, tapi dia merry-go-round laju punya, sehingga tekanan kat dada dia tersebut adalah 9 kali lebih berat daripada badan dia. Jadi kalau macam berat saya tak cerita lah, rahsia. Katalah ada seseorang tersebut dia berat 60 kg ke apa, 60 kali 9, 540 kg taruh kat badan dia. Boleh hidup tak hidup? Satu goni beras 50 kg, 540 kg taruh 11 goni beras atas badan awak. Boleh bernafas ke tak boleh bernafas? Tak selamat dah. Bye-bye. Jadi bukan senang. Perlu ada kekuatan. Itu balik pada ayat tadi, Allah SWT kata la tanfuzuna illa bisultan. Kamu tak boleh tembus benda ni kecuali dengan kekuatan. Kekuatan luaran, teknologi, sains, dan juga kekuatan dalaman. Nak tahan benda ni, tak ada, retak tulang belakang semua habis. Jadi bukan senang. Jadi sesiapa macam saya ni jangan mimpilah jadi astronaut ke apa. Tengok orang dia naik atas. Kalau nak pergi rasa selamatlah, tu kubur kat atas. Itu la tafuzuna illa bisultan. Tak boleh nak tembus kecuali dengan kekuatan. Kekuatan luaran, kekuatan Allah SWT ada sebut dulu lagi. Orang dulu tak tergambar. Orang Arab zaman dulu tak tergambar macam mana nak naik atas. Macam mana nak jadi macam burung terbang. Bukan jadi burung, lebih daripada burung, pergi melepasi awan-awan ni semua, tak boleh tergambar. Tapi Allah dah beritahu, kamu boleh, nak buat boleh. Tapi dengan sultan. Lihat, ini kebenaran Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Bulan mengikut perhitungan. The sun and the moon according to their calculated stage. According to calculations. Senang cerita lah. Jadi maknanya pergerakan bulan dan bumi, the sun and the moon ni boleh dikira. You can calculate it. Allah SWT dah mudahkan wasakhara syamsa wal qamar. Allah SWT mudahkan bulan dan bumi ni untuk manusia kira. Untuk apa? Untuk kita buat perhitungan kalender, untuk kita buat perhitungan waktu dan macam-macam lagi lah.
Ini pergerakan bulan dan bumi. Boleh buat perhitungan, boleh buat perkiraan. Akan tetapi pengalaman mereka yang buat perkiraan pergerakan bulan dan matahari ni, dia memang azab sikit nak buat kira. Susah. Tadi Cik Amir datangkan satu formula kan, F betul G/m/r². Itu just one part aja. Dia ada macam-macam lagi, apa-apa lagi, banyak equation panjang-panjang, ada sin, cosine, cotangent, hypertangent, apa-apa lagi. Tekan butang main sangat. Salah tekan butang, salah jawapan. Salah tekan butang, zuhur pukul 12 malam. Salah kira tu. Banyak sangat perkiraan dia, rumit sangat perkiraan dia. Kenapa perkiraan tersebut rumit sangat? Itu saya tak boleh terjawab, sebab saya bukan pakar. Jadi saya harap Cik Andri mungkin dapat terangkan. Saya bukan pakar juga. Tak apalah, Saya belajar. Internet lah. Jadi, so from all what we have seen, press one, okay. Just now we talk about the solar system. Kali ni, the Earth, the examples, the tides, and the rockets, and the black hole. So what is actually is just calculation. Okay, a lot of equations here. The equation I showed is not just one equation. There are a lot of equations. But the point I want to bring across is most of the equation involves measuring the mass of Earth. How do you measure the mass of Earth? Ada timbang tak? Ada timbang boleh measure beratan planet Earth? Tak boleh kan? Circumference? Ada measuring tape, you can go around measure the circumference of Earth? Tak boleh juga. How the scientists, mathematicians, physicists, they come up with equations is all based on a lot of experiments, astronomy, estimation, they do calculation using the sun. Too many things I don't know how to explain also. But what the point I want to bring across is everything is based on deduction equations. And earlier equations were actually found to be wrong and subsequently improved. But everything is still equation, and only the equations from experiments will show the best. This is what we use right now. So for instance, like the phenomena of gravity, how science can only explain to a certain extent based on equations, based on calculations, based on experiments. Scientists also only to a certain extent. We are still learning. That's why bukan pakar. Everybody, even the best scientists are also considered students like everyone, because we are forever learning and trying to improve. We can use science to explain, but the basic underlying phenomenon is something which we also cannot explain. For instance, we know Newton came up with equation between two masses. What's the correlation of the force between? But no one can really explain why is there attraction to begin with. Why is there the sun being a big body and the earth are attracted to each other to create this gravitational force? No one can actually explain that. Not just gravity, but other phenomena like in biology as well. They do experiments. They say it's got correlation between this gene and that, but still the fundamental nobody can still explain. So the unexplained is how I perceive as the example of Allah's greatness. What is your comment? Itu apa sebenarnya? Kalau tengok gambar inilah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin rahimahumullah, tu kat ujung tu nampak macam bunga tu, sebenarnya bukan bunga, tapi galaksi kan? Saya ambil gambar galaksi. Saya ambil gambar semalam. Tak ada di internet. Bukan. Ya, bukan gambar gitu. Itu galaksi. Jadi galaksi ni macam putih tersebut, kerana setiap putih, bayangkan setiap putih tersebut dia merupakan perkumpulan daripada bintang-bintang. Bintangnya begitu banyak sehingga jadikan macam air. Sama juga macam katakan warna ni, lihat warna hijau dekat bumi ni kan, gambar bumi ni, warna hijau ni, dia bukan semua hijau saja, tapi dia merupakan titik-titik hijau, pixels.
Semal kecil-kecil hijau tu, bila kita dia halu-halu dekat banyak, kita nampak macam satu warna. Macam kertas surat khabar, kita pagi-pagi kita buka surat khabar, kita tengok gambar warna. Cuba perhatikan dekat-dekat. Dia bukan satu warna, satu tone, tapi dia titik warna. Bila kita lihat lebih jauh, nampak macam warna. Jadi begitu dia putih ni, dia bukan putih begitu saja, tapi dia banyak sangat bintang-bintang yang mana bila kita lihat ke jauh tersebut, dia jadi macam putih. Jutaan bintang, 100 billion stars. 100 billion stars, bukan 1 billion, 100 billion stars. Berapa banyak? Subhanallah. Setiap bintang tersebut macam inilah matahari. Ada yang lebih besar lagi. Kita dah lihat kan 2 minggu lepas, mana sebelum ni ceramah kita Cik Faizal dah terangkan apakah tu bintang, berapa banyak bintang. Jadi ni cuma nak recap balik je lah, nak refresh balik. Ini semua bintang, tak berlanggar. Cantik. Kenapa dia bentuk macam gini? Bunga macam dia macam berputar, macam masuk dalam scene tersebut. Siapa yang atur macam gini? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cipta langit ini, Allah cipta ni semua galaksi. Kita tak boleh pergi. Memang tak boleh pergi. Kita hanya boleh lihat, see, no touch. Boleh tengok, tak boleh pegang. Tak boleh pergi pun. Untuk kita admire je, menunjukkan kelemahan kita. Admire kebesaran Allah. Allah cipta ni. Lihat macam mana dia jadi gini. Gravity. Kerana kalau kita lihat struktur universe ini besar, seperti mana dikatakan oleh ceramah kita sebelum ini, dikatakan bahawasanya galaksi ini banyaknya sebanyak bintang dekat satu galaksi, 100 billion galaxies. Dan disusun begitu rupa, dia memanjang gitu macam rantai. Ini memanjang galaksi, string of galaxies. Lepas satu lagi, string of galaxies. Another one, string of galaxies. Cantik, memanjang-manjang gitu, macam filament. Macam mana boleh jadi panjang gini, tak berterabur sana sini galaksi, panjang gitu, cantik susun. Allah SWT susun mengikut ilmu fizik, mengikut tarikan gravitational force. Boleh nak buat perkiraan, tapi perkiraan yang sangat rumit lah. Seperti perkiraan sebelum, kalau kita lihat slide sebelum ini, kita tekan slide sebelum ni. Itu macam ini saya tengok pun saya seram juga. Ini dikata equation. Mungkin Cik Emre dah biasa lah benda-benda ni kan. Macam saya ni tengok pun seram. Apa benda kan. Ada triangle lah, dan tak ada logo lagi. Semua alfabet aja. Mungkin apa Cik Emre boleh terangkan apa equation ni? Banyak sangat ni. Jadi ini Allah SWT beri ilmu kepada manusia untuk kita buat. Kita fikirkan, kita buat. Itu untuk cari satu jawapan saja dah perlukan macam-macam equation macam ini. Menunjukkan bahawasanya kita lihat ilmu kita yang Allah berikan ini setitik saja. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, firman Allah dalam surah Al-Isra. Kamu tidak diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Sedikit inilah macam gini. Ini pun kita tak faham. Ini pun sedikit. Ini pun sedikit juga. Kalau orang nak bagi bulan ke apa, ini pun tak cukup. Ini pun tak cukup. Bayangkanlah. Itu ilmu yang Allah beri. Itu pun sedikit. Macam mana sedikitnya? Rasulullah SAW pernah gambarkan kepada para sahabatnya berapa sedikit ilmu yang diberi oleh manusia jika dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah SAW, sabda Rasulullah, kamu ambil pin halus, pin jarum, cerup dalam laut, angkat balik. Tentu pin tu ada 1 titik, 2 titik dekat pin tersebut kan? Itu pin tu dah basah lah. Itulah air yang melekat kat pin, itulah ilmu yang diberi oleh manusia. Sedangkan laut tersebut tu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Mana perbandingan? Tak ada perbandingan. Ni kita beri wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu diberi ilmu sedikit saja. Kenapa nak bangga? Tapi kerana ilmu sedikit inilah manusia, ada di kalangan manusia yang sombong, bongkak, yang mengatakan tak ada Tuhan, kita boleh buat apa kita nak, kita boleh kira apa kita nak, kita nak bina
Bina bangunan bawah tanah pun boleh. Ni Cik Emri ni engineer, dia tahulah. Nak bina, Saya juga engineer macam itu. Engineer lain pula. dia engineer. Engineer apa? Bio. Dia engineer. Bio pun matematik juga kan? Berkira juga. Nak buat ayam togel tak ada bulu supaya senang sembelih, senang makan. Bio engineer dia juga. Bio engineering. Ayam besar, kuning, telur kuning kusi kuning aja, tukar warna, ada purple, ada hijau. Boleh juga kan? Boleh. Dia ingat dia berkuasa. Tapi Allah SWT ingat, Allah SWT beritahu, Rasulullah beritahu, kamu tidak lebih ilmu ni sedikit saja, kecuali seperti pin yang celup dalam situ. Ataupun seperti mana kata Nabi Khidir, ketika berlayar atas sampan dengan Nabi Musa AS, datang hinggap satu burung, kemudian burung tersebut celup dalam laut, ambil sedikit air. Dia minum air laut lah, mungkin dia haus lah, wallahualam. Sedikit dia ambil. Nabi Khidir kata, itulah ilmu yang diberi oleh manusia. Sedikit saja. Sedangkan yang baki laut ini adalah ilmu Allah. Mana ada kurang? Tak ada kurang. Ini perbezaan antara. Jadi jangan bangga dengan ilmu yang ada pada kita. Kata pepatah Melayu apa? Ikut resmi padi, makin berisi makin tunduk. Jadi makin berilmu sepatutnya makin kita sedar kekurangan kita. The more do you know, the more you realize that you don't know. Makin banyak kita tahu, makin kita tahu, sebenarnya kita banyak lagi kita tak tahu. Itu yang Allah SWT tunjukkan kepada manusia. Jadi itulah sikit sebanyak tentang gravity ni. Mungkin Cik Amir tambahkan atau tak ada lah. Kalau mungkin tuan-tuan dan puan-puan, sebab apa kita insya-Allah mungkin kita dah sampai kepada penghujung, bukan ceramah lah, penghujung slide. Ceramah belum habis lagi. Jadi kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin berikan komen, bertanya kepada pakar kita, jangan tanya saya lah, saya bukan pakar. Saya murid. The more you know, you don't know. Kalau apa-apa bertanya, komen, tambahan ke apa, curahan idea, dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Kita buka majlis majlis membuka sesi soal jawab kepada sedang hadirin dan hadirat yang ada kemuskilan ataupun pandangan yang ingin diutarakan, dipersilakan. Mungkin sesuatu yang ingin dikongsi bersama dengan hadirin dan hadirat yang lain, ataupun ingin ada soalan yang ditanyakan kepada anak murid. Di sana kita ada satu soalan daripada muslimin. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. I need some explanation on the black hole phenomenon. You said nobody knows what it is. Okay, maybe if you can enlighten us a bit more on that. And Ustaz, ada tak ditulis di Al-Quran apa itu black hole phenomenon? Dan kalau disebut, is it in another dimension? Just curious. First of all, I can't really comment on the black hole. It is actually what I've read. I was just using the black hole like an example of like gravity and like from what I know of like what they've seen from black holes is actually what they observe from afar, because it's like light years away. So they have powerful telescopes, and from there they actually observe sometimes that something is being sucked into it. So that from my knowledge, that is how they know of the black hole. Okay, maybe some additions lah to that. Seperti mana yang lectures dua minggu lepas, lecturer tersebut Cik Faizal terangkan sedikit tentang black hole, tapi tak banyak lah. Dikatakan bahawasanya black hole ini adalah asalnya bintang yang sangat besar, super massive star, 1,000 times bigger than our sun, sometimes 50,000 times bigger than our sun. Very huge, very big. Kalau compare matahari kita ini dengan bintang tersebut, dia macam satu titik pin dengan buah semangka lah, macam itu, besar. So bintang juga makhluk Allah. Setiap makhluk Allah ada ajal dia. Di kulli ajalin kitab, firman Allah. Setiap ajal dah tertulis, mesti ada penghujung dia.
Sebab semuanya makhluk. Ini akidah percayaan kita. Semuanya makhluk, semuanya hancur kecuali benda-benda yang Allah SWT kecualikan daripada hancur. Syurga, neraka, ni semua dah masuk tauhid lah. Ilmu tauhid. Jadi bintang juga akan sampai pada penghujung dia akan mati. Kalau bintang tu besar, dia meletup jadi supernova. Ini saya baca jugalah, saya ni astronomer saja. Action dia. Dia akan meletup, kemudian dia akan collapse kat diri sebab dia besar, seperti mana tadi gravity yang Encik Amir terangkan, lebih besar radius tersebut, lebih besar dia punya, lebih besar mass dia tersebut, lebih kuat gravity dia. Dia meletup, kemudian dia collapse, dia jadi kecil. Jadi kecil, radius jadi kecil. Mass banyak tapi radius kecil. Bila radius kecil, tarikan gravity dia kuat. Bila tarikan gravity dia kuat, kenapa sangat kuat? Sehingga kan cahaya pun tersedut dalam. Maksudnya kalau sini ada black hole, sini cahaya jalan, dia tak jalan straight, dia terus termasuk. Ataupun dia terbingkuk. Dia tak jalan straight, sana parallel, tapi terus 90 degrees turn, atau terus masuk ke black hole. Kuat tarikan black hole, tak nampak. Pasal nama dia black. Kemudian soalan tentang adakah Quran menyatakan demikian. Quran tak sebut nama black hole. Sebab black hole ni ciptaan orang barat. Dia kata lubang hitam. Dia bukan lubang, dia adalah bintang. Cuma nampak macam lubang sebab ada sedut barang-barang. Tapi dalam Al-Quran, lihat Allah SWT sebut tentang hakikat black hole tu apa. Bukan nama dia, hakikat dia apa. Hakikat dia apa? Hakikat dia adalah bintang. Dia bukan lubang, dia bintang. Dalam Al-Quran, surah An-Najm, Allah mulakan awal surah An-Najm dengan firman Allah SWT, "Wan najmi idza hawa." Demi bintang apabila dia hilang. Hawa, hilang daripada pandangan. Tak ada kata black hole, tapi Allah sebut dua karakteristik bintang ini. Pertama, dia tu adalah bintang. Kedua, dia hilang daripada pandangan, tak nampak. Asalnya nampak, kamu nampak bintang tu besar, boom, meletup, habis, hilang, tak nampak. Allah sebut dalam Al-Quran 1400 tahun yang lepas dah sebut benda ni. Fenomena yang sekarang manusia hanya sedar, ada punya bintang macam gini. Lihat kebesaran Allah, keagungan Al-Quran, kebenaran Al-Quran itu sendiri. Wallahu a'lam. Ini kan matahari ni bintang juga. Matahari kan kira kan kalau matahari ni collapse pun boleh jadi bintang, cuma tak cukup besar lah. Okay, dan jawapan tersebut menjawab soalan Encik Sinta tadi. Ada soalan lain lagi yang ingin diutarakan? Bersilakan. Mungkin soalan daripada pelajar-pelajar kita, daripada sekolah-sekolah dan juga maktab dan sebagainya. Okey, ini ada satu soalan daripada Muslimin lagi. 2-0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ada soalan. I will say in English. How does the gravitational pull of the moon causes the changes in the tides of the sea? Okay. Ustaz Mahyudin. Nego Ustaz. Pakai arrow lah. Arrow ni. Arrow anak saya. Ustaz ni. Yes. Tadi. Okay. So basically, whenever this side is facing the moon, kan? So the moon is actually has an attraction. So water is able to move. So therefore, when the earth is actually spinning, because the earth is spinning, rotating on its own axis. So when it faces the moon, that's when you get the high tide. And if not, it's normal here. So this part, low tide, this part is high tide. So essentially when it's facing the moon. At least this is what most of the phenomena is actually based on what they estimate, because no one actually go and observe, including to the black hole. So this is one of the explanation which I know of. Another thing is there are two types, spring tide and also neap tides.
gravitational pull not only from the moon, we also know gravitational pull also is from the sun. So in this position, because we know this is the sun, and the earth is rotating around, and then the moon is also going around. So there are certain instances where you are exactly facing at this point, that's why you get the high tide. So it's actually because you can measure what water is being pulled. There's another phenomenon also saying that it could be the centrifuge. Kan tadi we're talking about centripetal and centrifuge force. So from what I read is there's a possibility actually centrifuge force, because when it's rotating you get pushed out, right? But some of them dispel that's not correct. But the most recognized theory is actually the facing of the because it's directly facing. That's why you get the gravitational pull. That's why you get the high tides. Ada lagi soalan? Kaum Adam dah cakap tadi. Awal-awal saya dah cakap. Benda ni kaum Adam lebih minat pada kaum apa? Nanti tengok nanti. Waktu biologi nanti siap. Tahu lagi Ustaz? Ya. Okay, mungkin sekarang dah 2-0 ni. Mungkin ada satu soalan daripada kaum Hawa sebelum kita akhir majlis kita pada malam ini. Okay, Alhamdulillah. Tak mau kalah Okay, Bismillah. I read somewhere it's a book about Dajjal. You know about UFOs and all that, right? I know most of us don't believe in UFOs, but this book about Dajjal says that UFO actually is invented by Dajjal and can travel as fast as the speed of light. So I don't know. I mean, I don't know how is that possible. If the speed has to be so big, that means the GM has to be so big, right? Yeah, but I don't know. I just can't make sense out of it. Yeah, but the writer has been doing a lot of research, and he's a Muslim. He's quite well known in this area. Mm-hmm. So yeah, I just want to clarify this confusion. I don't know UFO. Is that ada tak? Entah apa lah. If you want me to comment about UFO, well, they say UFO is a hoax. So may not be true or may be true, but if it's true that it travels the speed of light, you can imagine the amount of forces it has to experience. Okay, you say that the UFO travels the speed of light. For the rocket to travel up to break the Earth's atmosphere, it needs a great number of force, correct not, right? And then you know the materials to make the space shuttle is really very high tech materials. So that really, to a certain extent, the material cannot take the amount of forces. If you recall the tragedy of I think Shuttle Columbia, Shuttle Columbia. The reason why Shuttle Columbia actually crashed was because the material fatigue. Because of so many missions, then the coating of the material, and it starts to disintegrate. And then that's when actually the whole space shuttle disintegrates and then crash. But the amount of forces the space shuttle experience really is great, but it's not on the level of the speed of light. So if you imagine that it is speed of light, so that means the material which you need to make the UFO, for instance, to accelerate from stationary to speed of light, that means the material is definitely not of this world. So if the UFO is actually being made, cannot be made here. So I do not know, maybe some alien somewhere has got some strong material, so I do not know. Maybe not, I do not know. But from what I know, most UFOs are actually hoax. Maybe I would like to add from Islamic perspective lah. Kalau kita lihat UFO ataupun apa sajalah yang lihat berterbangan ke apa, memang perkara tak mustahil. There's no impossibility. Allah boleh cerita Allah cerita apa yang Allah nak. Tak ada mustahil di sisi Allah kecuali syirik, kecuali sekutu pada Allah. Itu saja impossible. Lain semua Allah boleh cipta.
So kita sebagai orang Islam, kita juga percaya yang manusia ni bukan the only creature. Kita ada juga makhluk yang fizikal, yang makhluk yang metafizikal, makhluk yang kita tak nampak. Kita ada malaikat, kita ada jin. Dan malaikat boleh menyerupai manusia seperti malaikat Jibril menyerupai manusia. Jin pun boleh menyerupai manusia. Dia boleh nampak kita, kita tak nampak dia. Innahum yarawnakum, sesungguhnya mereka boleh lihat kamu. Walakin la tarawnahum, tetapi kamu tak dapat lihat mereka. Dan mereka pun, makhluk jin ni boleh menyerupai seperti manusia. Dia boleh bentuk cahaya, dia boleh bentuk binatang, dia boleh bentuk scorpion, boleh bentuk kucing hitam, macam-macam lah. Bentuk UFO pun boleh juga. Mungkin boleh. Mungkin ada teknologi ke apa. Manusia, ada cerita pula orang Melayu masuk alam jin pun ada juga. Itu orang jin pun ada juga cantik-cantik pasal kahwin dengan orang Bunian. Ada kampung, ada perigi. Itulah, itu kalau kat Malaysia lah, kalau kat kawasan kita. Tapi kalau dia putih pun, orang Bunian pun ada cowboy, ada kambing. Dan macam-macam lah. Jadi tak ada impossible benda ni. Cuma adakah dia tu Dajjal ataupun tidak? Balik kepada konsep tauhid. Dajjal tu apa? Dajjal tu adalah makhluk. Ada setengah ulama mengatakan Dajjal memang dah ada pada zaman Rasulullah. Sebab ada hadis yang mengatakan bahawasanya para sahabat sesat di tengah laut sampai ke satu pulau dan nampak Dajjal. Rasulullah beritahu itu adalah Dajjal. Dajjal menyerupai salah seorang daripada ada seorang Arab zaman dahulu lah. Kemudian ke manakah Dajjal tu pergi? Ini menjadi perselisihan. Ada mengatakan Dajjal tu masih di pulau tersebut. Apakah pulau tu? Di manakah pulau tersebut? Kita tak dapat pasti. Ada mengatakan British lah, ada mengatakan pulau lain lah. Adakah Dajjal tu masih hidup sampai sekarang? Ada mengatakan ya, ada mengatakan tidak. Ada mengatakan dia lesap, ada mengatakan dia muncul lagi. Wallahualam, benda-benda ni adalah benda-benda yang speculation banyak. Jadikah Dajjal create ini semua? Balik kepada motif dia lah. Dia buat ni semua untuk apa? Dajjal dia punya tujuan dia untuk menyesatkan manusia, untuk menghancurkan bumi ini. Adakah dia buat UFO ni boleh menyesatkan manusia? Kalau ya, mungkin perbuatan dia. Kalau tidak, wallahualam. Jadi semua benda-benda perkara speculation. Tapi kalau ikut ilmu fizik, seperti mana Cik Emily tadi kata, memang materials yang ada sekarang ini impossible untuk kita pergi speed of light. Material di sinilah, di sinilah, di bumi lah. Tempat lain tak tahulah, tak boleh. Impossible speed of light. Dia punya force dia pun very great. Dan kalau ikut Einstein theory of relativity, special theory of relativity pun, kalau ikut speed of light, the mass will increase to infinity. Dia tak boleh nak bergerak. Kita terhad. Tak boleh nak sampai kepada tahap speed of light. Pasal particle of light, photons, is massless. Pasal dia boleh bergerak laju. Seperti speed of light. Kalau ada mass, tak boleh bergerak. Jadi itulah lebih kurang lah cerita dia lah. Wallahualam bisawab. Ada lagi soalan terakhir, saat akhir. Okay, satu lagi soalan atau pandangan sebelum kita akhiri majlis pada hari ini. 1, 2, 3. Okay, dah habis. Okey, jadi saya rasa begitulah perbincangan kita pada malam ini. Alhamdulillah, banyak manfaat yang dapat kita raih daripada majlis pada malam ini. Dan mungkin kita dapat kongsi bersama teman-teman yang tidak hadir pada malam ini. Tapi apa yang pasti, kita dapat mengetahui bahawa begitu besar sekali mukjizat Al-Quran yang diwasiatkan kepada Rasulullah, daripada Rasulullah kepada kita, yang kita baca, yang kita hafal dan sebagainya. Dan ia diturunkan pada 1400 tahun yang lalu, tetapi pada hari ini pengkajiannya yang dapat kita lihat seperti hari ini, seperti Masjid Kabul Siglap adakan pada hari ini, iaitu mengenai Al-Quran dan Sains ini, sebenarnya banyak perbincangan yang boleh kita korek, yang boleh kita kaji dan boleh kita jadikan sebagai satu panduan kepada kita. Jadi inilah mukjizat Al-Quran dan juga mukjizat agama Islam yang mana boleh kita agung-agungkan, dan semoga ia memberikan kita lebih keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan kita kepada Allah dan juga keimanan kita kepada Al-Quran, iaitu satu warkah ataupun satu
mukjizat yang telah diturunkan kepada kita sebagai umat Islam. Jadi sampai di sini dulu pada malam ini. Jangan lupa pertemuan kita pada sesi seterusnya, iaitu pada 26 hari bulan. Saya dah ingat tadi. Kami tengok-tengok kira-kira tadi tu, Cik Emri tunjukkan kira fizik, baru saya teringat. Okey, jadi kita akan jumpa lagi pada 26 hari bulan Mei, insya-Allah, bersama dengan Dr. Junaidah Badrun daripada Hospital Kandang Kerbau, yang akan membincangkan mengenai perkembangan janin dalam kandungan ibu, dan insya-Allah kita harapkan nanti perbincangan akan memberikan lebih manfaat kepada kita. Dan bukan itu saja, program kita jangan lupa kita akan berterusan hingga bulan September nanti. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama dengan kita untuk mengkaji lebih banyak lagi ayat Al-Quran mengenai sains, dan semoga ia akan memberi manfaat yang lebih kepada kita, insya-Allah. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa pertemuan kita lagi pada masa akan datang sehingga bulan September nanti, sehingga tarikh-tarikh yang akan diberitahu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan satu lagi sebelum saya tutup majlis pada malam ini, saya ingin ingatkan kepada sidang hadirin dan hadirat yang ingin mendapatkan nota. Jadi dulu kita dah print banyak-banyak, jadi ada yang ambil, ada yang tak ambil. Jadi saya rasa nota itu, siapa yang ingin dapatkan nota-nota tersebut boleh email kepada saya, mahyudin@kgsiglap.mos.org.sg, mahyudin@kgsiglap.mos.org.sg. Boleh email kepada saya untuk dapatkan nota-nota tersebut, dan insya-Allah kita akan kirimkan kepada sidang hadirin dan hadirat inilah untuk dikongsi bersama-sama, insya-Allah. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita pada malam ini. Insya-Allah kita jumpa lagi. Marilah sama-sama kita tutup majlis dengan membaca kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi